Kira aku lah. Amit lek. Bah, demak cong. Maronya dong yang gini. Pula yang udah kuncengan ya. Di sekolah apa lek? Tanya perbarul kan. Enjak keburu balik. Tori ki. Oke. Dia baru. Pula yang tanya sekolah. Ayo. Coba kan jalan kopi. Musro telo. Kintangan na pangapol. Cong. Cong. Apa Pak? Aba. Sa sekolah. Alo. Sekolah apa Pak? Anda masakang sa depan lah. Masa depan dek ramah di Cong. Kan beda jauh jangan Pak. Sukses itu berawal dari mimpi. Kok kuno cang-cang mimpi? Biban aja ke. Dah burung sukses kok Pak. Burung miskin boleh biban. Le. Baan mong greng tua. Ni beda-beda si kebi akin Cong. Lepas cek dia. Cakap. Kau kan yang pes-pes. Pajabi teman. Buku yang sial ngojan. Ada yang buku MTK. Saya mancing lagi. Udah periksaan kemarin. Tak tahu bagian siapa lagi. Bagian siapa? Ustaz Alim. Loh. Tak bahaya ta? Bisa jelas bahaya sahar mas. Tunggu pas mogok saya sekolah mondai jajan. Siap. Kita antar ke negeri Cina. Kan ada mogok lagi. Mak bisa. Aro kan beda hadis roh. Utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu walaupun ke negeri Cina. Hindi salah apa ilmu mak itu tuh sampai ke negeri Cina. Rumput ngomong biar kimat. Mau jalan kah? Woi, nak. Kau nyata aja kena. Setiap bagian Ustaz siapa? Bagian Ustaz Alim, Rul. Aduh, Ustaz paling the best. The best apa namat? Coba lah tahu diri. Kok biru keru? Tina lah. Mana tanya kau boleh tak tahu dia. Oke lah. Embolo. Mau jam kedua bagian Ustaz siapa? Ustaz kombet, Rul. Jangan masuk jam keduaan be lah kesel. Mun murid setia, pencinta pada bi murid konan. Mun murid konan renate gurun na. Setiap pasta beli, gurun na sinante murid ta. Pasta kala ka tukang parkir. Kadek mat. Dua ruah ku uru datang. Santai jong. Woi. Tau sare-ri ana jelun je. Tak ngiring ke mantan benjo. Kita. Tulian. Jadi mahair ya, mak guru datang. Kal mana kal? Tak tahu kalau berperian. Apa ya, Dad? Kon telok lebar. Ayo baca doa sebelum mulai pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baan mak menggeruang kan mat. Tidak pak kami ni beranjing ni kan. Tak apa kau ya, Jan. Tang pelajaran sebenarnya pak kabab apa? Gemimi, Dad. Boh, apa? Hidup kami guna. Mak bisa tak pada. Periksaan buku, ngarang. Oh, idgam diguna. Maranya ngonon ban.
Aduh, lapas perogapet cong. Di rung sebelah ketupat. Di mabukun ban. Apa aja yang salah? Dia gampang nih kawan tat. Tapi tahu kepengertian na idgom biguna. Kio nih tat. Dia remah. Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf yang mau dibaca, Apa aja cong? dengong tat. Aduh, mau dengung rek jong. Benih ngaji ya. Tinalah, lanjut ke bab situng nalah. Apa yang kita? Arya cong, nyamana, mat wajib mutasil. Olah bede saya tahu kepengerti nama wajib mutasil. Boleh nih tat. Apa cong? Polan tak sunnah tat. Tak kaji polan tak sunnah. Nih benih. Mat wajib mutasil ya cong ya pengerti nah. Apabila ada huruf mat bertemu hamzah dibaca 6 harokat. Tat. Mau bertanya kan? Bagus cong. Tanya apa? Mau istirahat kan? Puh, enjok ki. Kim mendapat gue jenak tat. Istirahat tat. Cek korupsi waktu tat. Cukup gue kerja ngajar cong. Siapa seorang lat matelat gue andre. Duh ya Allah. Wih kalau pae boleh kok. Bah rul sepatang bagian tak tahu masuk. Ben sesemak bung kona. Dia mah bahrul. Tahu nih tat. Nggak apa nak kamu tat? Aduh. Sinalah istirahatlah. Santai keluar. Jek mamat biojan. Jeung gini mah kita ada itu. Mana anu kamu cakap. Jam kedua udah dapat bener. Ustaz kan kita ada itu. Suruh bentar mod. Dablek saja. Mabur dengan menyorman Kirul. Ya biasa jan. Benigun goceng senapai ke suko. Mungkin murid napai kiye ke guru. Macam alergi depan ke Ustaz Alim Rul. Engkau benih alergi ke Ustaz Alim nak. Tapi engkau belajar tak belajar, aku kelero. Jadi engkau pas takut sih masuk. Ada guru recil Rul. Entah geng murid itu saya kebayang kelero. Ben boleh guru itu saya takut Tapi kau tahu sih. Guru dia lebih takut. Mengetai elai murid tak setiap pada budi hari. Masuk jan. Mat. Ustaz Alim betul boleh kok. Bada info, zaman Ustadz Kombet tak bisa ngajar. Jadi pas raki kangko. Bah, ada mak guru datang dia. Ada apa ben, cong Bahrul? Sepatang bagian mak tak tahu masuk. Selaka kecamataan ya ngapur tempur sape. Sporan detat. Kok kayak mata detat. Dibuka kacamata, toko nolar ke selain. Aduh, bahaya ya cong. Jelas bahaya tat. Aduh. Bak Andre boleh cong. Mau pas aku tak sekolah, tering ketinggalan pelajaran. Selain lah tahu kapi, kun kare bakan, saya pas tak tahu. Engkau lah pinter tat. Belajar tak belajar, aku ringing telok. Ya bener jong, oleh ranking telok melolong. Jagun murid ning lok telokan. Pas kak masang belajar, tak keperampu. Kinalah lanjut. Gelak kan lah tahu, kapengerti nah mat wajib mutasil. Arya lanjengnya ibaca berapa? 6 harokat tat. Bagus. Contohnya
Ja'a. Nah, bisa? Bisa Tat. Ayo Ojan kada coba. Ja'a. Sip. Lanjut Mamat. Ya. Halo. Apa deh? Tak ngacur sih. Tak ngacur apa kok? Pun sekabut dah. Wah, iya jangan bujong. Duh. Tek lu lek ya. Ngajar kok sih. Aduh. Singon dan nelpon jong. Depak di mah guru lah jong. 6 harokat. Oh iya, 6 harokat. Setia lanjut ke bab MJM. Gelak kan lah tahu kapi MWM riak mat wajib mutasil. Ben pengertian tahu kapi. Pola syariah beda sila tahu kada. Boleh nih Tat. Apa mat? Majais mustahil. Mustahil je tak kaji. Mufasil jom. Mau tahu magiatannya Tat. Kan ceritanya tol sekali pikir nama. Jadi ustaz tersisa lagi. Sini lah jom tak rapi jom. Teka tak ada pak kebab tu nah. Setia ipamulih bi kok jong ya. Kok polan si di kebutuhan jong. Sing ngode minta beras nelpon guru. Tapi sebelum mulai, Biko beri pertanyaan ya. Saya tahu mulai kada. Apabila ada nun mati atau tanwin bertemu salah satu huruf hamzah, ha, ho, ain, win, dibaca apa? Idhar alki. Oke, Ojan, mulai kada. Terus idgham bila gunah huruf apa beda berubah? 2 Tat. Apaan? Lam bro. Oke, Mamat mulai. Warijan lagi budi melo nomor situ. Mat wajib mutasil re jom. Lanjungi baca berapa harokat jom. Jong Bahrul berapa harokat dong? Woi, tedung di harapan apa? Tat, Pambian le, kita preman ngajar dia. hibak nyolong, ini kepentingan kak rumah. Oh, tangan apa liman juga Tat? Mana anak nempian makin le, anteng belajar pakun bede masjid. Alhamdulillah, asok kok munda ya Tat. Tikel bi bule kok nena, tak kok pernah, apa pernyeper Tat. Bongki mun senik kebule pon kasak juga ke huru. Toregi, Kiwan Tat. Duh. Pecin musuh belajar tangan hari. Anteng. Kayak sendiri kok. Ketika orang nggak belajar, aku kacamata. Selain nggak Mister Black. Innalillah. Teduh. Pas meni mengumpul ilmu mundayre. Mengumpul jay. Dong. 6 harokat. Enam harokat.